chibai ule wen hi october ni somni panga sang hi le somni pakhat thotan ni nia ta thong tang sipa kenel le tenena ni khatchunga in kana a military council sipai le BGF lama mi sompali thi in mi pakua in hliaman tur KNU brigade khatna te phusakna mon state ta thong tang sipa chei thu lama tanga ron chuak military council LIB pariat hnuaya IB zali parukle karen ramri veng tu BGF battalion 1013 sub battalion 2 na in koptele KNL brigade khatna te inkara nimen october ni somni pali khan inkana tumnga chuaka military council lama mi sompali thi in mi pakua in hliaman tur thu KNU 10 thu chu an siam KNL brigade khatna commander ina soidan chuan inkana chu thingi alu le wambe e kho inkara jingdar level khan tumkhat wambe e kho thanglama dar sari vel khan tumkhat thongbo chi le thongbi le kho inkara tumkhat thongbo le wi yo kho inkara tumkhat wi yo kho thanglama oma le kong ko ya tumkhat avain tumnga kan inka pa military council sipai le BGF tang koplama mi sompali an thia mi pakua in hliaman tur ne in gan ria chu ai poinan tam thayang kenel lama chuan tuma thi le hliaman omlo tina soi in kana tumnga thlen hnu zandari le mini somli vel khan thongbo le khuwa buddhist temple sunga inkul battalion commander chojin hla kai suai division somni pani LIB zani pakhat battalion tena 60 an ka chuwa wangin thongbo chi khu a lai puimu ta in chena in then khata chiat thu KNU 10 an thu chuwa an tar lang bokani chei thua tanga chuak military council sipai motor injui chu KNL 10 len mai na lo bein military council sipai somthum vel an thia sipai motor pakhata chia mon state chei thong atanga chuak military council sipai motor injui somhni chu Korean National Liberation Army KNL brigade khatna battalion thumna 10 october ni somni pathum chun khan homeland khuale mayan chhaung check gate inkara len mai nin an lo baya military council sipai somthum vel thi in motor pakhata chia ti ria tani KNL brigade khatna 10 khetet median sildan chuan len mai nin kan lo baya minute somvel kan in kap zui sipai motor pakhat chu a chhene so khop mai he motora hian mi somthum vel an chuangang an vain an thi sipai thi ta chu motor danga hlangin chei thulama an let le konga chuan thi sena farna sa khop mai tina soi bompuaka cheta sipai motor hi ahnung bera tlan ni in konglaya chuan motor chhia le thi sen adar nuai ti ria tani military council sipai motor injui chu mobe karen ni joint force 10 bayin mi som ayatlem lawan thi kaya state luaiko atanga phe kholampan military council sipai motor injui chu mobe PDF le karen ni mi puive hum tu pol joint force 10 bayin military council sipai som ayatlem lawan thia liam tur sanem takan ombok thu mobe PDF 10 thu chuan siam october ni somni pali jing dar sari vel khan force somnga vel chuanna sipai motor panga injui chu mobe PDF 10 an bai thu an soya phekhong battalion zathum samthum paruk te chu phekhong PDF 10 kapin sipai te chun thinwal chu luaiko battalion a sipai uichau rualte phekhonga force in da bel turakal ten ni luaiko le phekhong inkara hian mobe awma mobe an thlenlain keini mobe PDF le KNDF BO3 tangkop ten kan lo changa kan lo lambun tin an soi phekhong township military council LIB zathum samthum paruk te chu phekhong PDF 10 october ni somni pani zan dar kuale achan ve khanan baya duty sipai panga thi in ral thom panga an lo khom sakto thu an thu chua chuan an soitela chumikal zela chuan phekhonga force in da beltum military council sipai motor te chu mobe PDF le joint force 10 lolam bunin an kapa mini som panga chungvel in kap tonin military council sipai som ayatlem lo an thia liam tur sanem takan om thu an soitel bok sian state le kaya state ramribul om mobe a ni zantar sarivel khan military council sipai 10 lai puen ka wangin no pang pani telin tol chung mi paruk ten hliaman tuara an zinga mai se pakhata thi military council lama thi le hliam anom nola wangin mobe base LIB zali somni pani battalion a omten lai pui antong pong ka wangin mobe khopui si ka veng khanna le veng thumna a lai pui mu ta in mi parukan hliama chuba ka lai pui mu perina fu wangin kum somruk mi pitar pakhata thi thu mobe rescue team member pakhatina soi
hetia tual chung mi te tur na hi mobe pdf thu bong tu chuan kaini lam chu kan kalson vek to tuma mobe an om to lo chuti chung chuan lai puan kap an chet dan hi pdf ten ka wangin mi puite chung an tuan ta nin kan sia mi puiten an tur pha ta ni tina soi nimina in kana le lai pui kana wang khan mobe township mi pui za somni vel an tlan sia ti in mobe social relief team member pakhatina soi ani matupi defense force in sipai report pathin dalan pali an thata pathuman ngaidam matupi khua military council sipai te report pathin nia mu chu ami pathum te chu matupi defense force 10 anda that thu le midang pathum te chu an chuale thu tual chung mi pui ve ham tu pol ten thu chuan siama cdf matupi thupuang tu chuan heng dalan te hian cdf chanchin te chu military council sipai hna an lo hril thina mi pui te soisak an nina chan po an mani wang ti po kan fin fia to a chu wangin red level a da in kan da thata ni ti in mizima media a hrila chin state matupi cdf te chuan matupi khu a military council te nena thok ho ni an rin hlel mi paruk te chumanin thu an zot fia chumi hnuwa mi pathum chu hremnan pe a midang pathum te ro chu an chhuwa zalen le ti sia tani chung hremna pe a an ti hlum tak te chu USDP member luite ni in hun engama chen an chui chian hnuwa an chung thu an rel fel sakta ani chin ral thom keng polin lambunin military council sipai pangan ka phlum chin state hakha township chunga chin national army CNA le chin land defense force CDF 10 kong lakan lo lambuna wangin military council sipai pangan thi thu CNA lam atanga ria tani october ni somni pathum zandar sompakhat vel khan hakha township chunga chun chung khuwa le ram thlau kho inkara chin ral thom keng polin bom kamin military council sipai te chun baya CNA lama thupuang tu salai then nia chuan military council sipai force somthum vel chu kaini lamin khopan hi inkara kan lo baya ma se anu loka ha khala matanga ron puitum sipai somni panga vel an ron thlen bel le boka lai pui hmanga min ka vak vak wangin kan tolson le ta ni tina soi military council lam chuan CNA mun pui Victoria kem lak theinan operation kongsang sangin an kalpui mek ti thu po asoi boka chun chung khuwa le ram thlau khuwa omte chu ram hnuai lama an tlan seveka khuwa veng turin thalai then khachi an bang ti sia tani sipai bom kam rapuakin CDF thantlang pola mi pahnian thi thantlang township chunga firfiak sipai te bom kam landmine rapuakin CDF thantlang sipai pola mi salai kham thong liana le salai henry liana te pani chu october ni somni pathuman thi thu CDF thantlang lamin thu chuan siama Chinland Defense Force thantlang chuan sipai thunaina paithla a Federal Union din theitura salai kham thong liana le salai henry liana te in pek na le anthil ti ta chu za taka salute pe kan nia in dawna chunjom zela ni yang tina soi salai kham thong liana le salai henry liana te ruang hi nimin khan vuiliam an ni firfiak sipai ten ram thlau khu a lai pui kapin chena inan hal chin state falam township ram thlau khu a firfiak military council sipai ten october ni somni pathum khan hakha atangin falam lama sipai motor somnga velin an luta ram thlau khu a in kulin an riaka khochunga ral thuam lian le te an tong pong ka ti sia tani to chung mi pakhat soidan chuan tun tum chu in an kar chiat atlem deu chena in le kong ate lai puan ka pa silain ka bok vok pon thata an hut chia falama tangan local lai khachuan chen in zachuang kar chia in bungruate an ru tina soi october ni somni pali jan khan tal khu a janria kinan in kula tukin jing khan falam laman kalpa in tal khu a chen in then khat an hal ti sia tani rampuma military council ruat administrator dalan le piusothi pol panga ayatlem loka hluman ni Myanmar rampuma military council lamtang le thlop tu tun hnaya ka lum then khatta chu Second region Homeland township a piusothi ruai tu maumos chu october ni somni pali khan namto hmuna ka hlumani thu riatania Mandalay region Chowpadang township kabate khua military council taruat administrator le detective nubok tang uya chu october ni somni pali tlailam dar thumvel khan TTA gorilla tangta guardians of malai 21 kpg Chowpadang pol tang rualin achen in an ka hlum thu riatani tanin ta region
te chang township chia in khuwa hin bo luya october ni somni pathum zandar sari nu khan military council report pathin dalan khinzo u achu silaya ka hlum ani thu ria tani Rangoon region Taunagong township veng number som pangana a military council report pathina riat zola thachu october ni somni pali tlailam darli lemni somnga khan veng number somni pangana jizawa kong number ni na silaya voili ka ani hnuwa athia chu silayan ka hlum tak chu MJF lamin anti ani thu an puang zarani Sakai region Mongyua township Mauchi khua USDP party bill asa military council report pathin nia riat chosan khaina chu october ni somni pali sundar khatvel khan Mongyua tanmani pol le letsi pol tang rualin silayin voirukan ka pa athi ti riat ani Monste chunga NLD office pathum bom chia tani Monste chung kho pathum National League for Democracy NLD office building chu ain dota bom chia tani thu tol chung mi tenan soi chei thu ta thong le bilin khu a NLD office te chu bomati pu ani hloma october ni somni pali zan dar som pakhat le mi somli khan chei thu ko sanai veng NLD office jinglam dar khale mi somli vel khan ta thong in lei venga office le bilin township a seya khan venga office building te chu ti pu ani military council sipaiten thunai nan chu sak in thanpuya chak NLD office building te chu targeta nain tun ma hian tanin tai region chunga thawei khuwa office building chu october ni somni pakhat khan bomati pu ani rualin mei khuwa office te po october ni somni khan bom mang bokati pu ani chuba ka ye phiwa NLD office compound apo mishing lubung pakhat chu an lo khaya tun thlengin ati tu ria chu ala ni lo kaya karen ni state luai ko a military council noya thok police sub inspector mutan thuna chu tu ti hriat lo silai keng mi pakhatin october ni somni palizing lam dar sari le achan vevel khan luai ko central market a silain voili akap ti hria tani tol chung mi pakhat chuan bazara aithinna mohinga dor kota ka ania voili lai ka ni ani chu bazar lama omde urang thina anu puipo in bazara san khau swe dor honga ani chu rui de urang boka mandeu po khan ama wangin mi pathum ten manan lo tok to di ti in khetten media shil chutiang bokin Rangoon region Takita township veng number ni na anoma kong number somni pakhat thingpui dor bula sipaite report pethina hriat dalan tain thaya chochi tia kau chu october ni somni pali jinglam dar ya lemni somni vel khan ral thum keng pol pakhatin nei chil taka tanga an ka hlum thu hriat ani Kanchi town kangin ngu khobula military council sipai motor pakhata PSTF 10 bom vomlutin apuaka military council sipai pathum thi in pani in hliamna takan tuara PSTF lam mi pakhatan man Iyawari region Kanchi town kangin ngu basten bula firfiak military council sipai motor pakhat chu nimin october ni somni pali tlaida rukvel khan Patain district urban gorilla pol PSTF 10 bominan baya military council sipai pathum thi in pani in hliamna takan tuara sipai te hian PSTF pol lama mi pakhat ka fu in anmana an that ti hria tani mita mutu mi pakhat soidan chuan bompu ka chuan sipai motor chung khuna darvek an soidan chuan sipai pathum thi in pani in hliamna takan tuara chuan sipai ten ka plet ve ngalin bike chuang thalai mi pakhat an ka fuwa anmana an vokron hepa athi ti in khetten media ashil chu in kana boral ta chu Mount Joania PSTF Polten achung terwalan torpui thule ku Mount Jo anga ramtana nunna hlan tu zong te ralmong taka thaliam an ni thainan he revolution hi atop thlengin an baizel don ti in PSTF 10 thu chu an siam ani bompu ka wanga thi le hliam military council sipai te chu ambulance a phurvek an ni towa khoche vel dang chatin an check uluk hle ti hria tani hetia military council sipaite operation neilai bomavoma baina hi Iyawari region chunga ama saberani Chowpadang township kabate khua administrator ka hlumani Mandalay region Chowpadang township kabate kholal utang ia chu nimin october ni somni pali khan Chowpadang tawnta Mahlaing Alliance Group tang kopten an ka hlum thu chuan siam tol chungmi pakhat po in kabate kholal an ka phlum voinga vel an ka fuwa thi
ani khan sipaite ko wangin sipaite khu an ron kal tur chu hlawin khomi puiten tan chevek tuna hian kholal ka hlumania wangin sipaile police ten thleng towa khuwa chu hualin thu zo fianan nei tina soi Chowpadang Township kabate khuwa crime reporter USDP party mi le sa Military Council taruat kholal report tu dalan utang uya hi TTA Guerrilla Army taunta UGFM malain le 21 KPG Chowpadang tang kopten an thani thu chuan siamani Rangun laing RC2 University compound na inkana chuakin kar pakhat chu Military Council motor pahnia tanga kapin anman Rangun region laing township RC2 University compound chunga October ni somni pali chun dar som panhi le mni somli parukvel khan inkana chuaka kar pakhat chu Military Council civil dress in bel sipaite chuanna motor panhi in kar chen ka hnuwa anman tak thu mitamutu tenan soi mitamutu mi pakhat chuan thil thlen hun chu voin chunudar khatvel khan ania kar pakhat chu dangche pinan mana alfat var le adum panhi in alfat van chunga civil dress in bel sipaiten chuanga kar chu silain an kapa voirukvel an kap chu covid center a omna bula an dangche pan manzui thile hliam chuan omlo anin kana lai vela chuan silai puak ri aring hle ani tina soi khettet media chui zui dana chuan private car chuang sipaite ka chu hlau thon oma hliam tor thu hriat ani rualin engwanga in kana chuak nge ti ero hriat ani lo homelin a CDM zirti tu sipaiten an that homelin khopui nang pachit veng let's sit mola biru kongzo na hroi tu ku chowin sena chena ina nimin October ni somni pali zandar sarile achan vevel khan Military Council sipaiten lutin an zonga a unau pa nu pui an ka phlum te in kongzo na hroi tu ku chowin seyan soi ku chowin sena soidan chuan homelin khopuya dalan throl tak piuso thi pol hroi tu maumo sachu tu ti hria lo pol tenan thatemoni maumo sachu keipo in kala mungai lo an tha chungchanga po innam hnoina ka nei lo hria po ni ila ka that kher lowang innam hnoina nei mi alo ka unau pa nu pui chu voithum lai silaya ka pinan that ti ina soi Military Council sipaite ka wanga thita chu ma mhenin e ni in CDM thlop zirti tu nia kumkhatmi fapa akalsan Homelin Township namto khu a October ni somni pali chanudar khatvel khan piuso thi pol hroi tu bi pakhat maumo sa kahlumani thu hriatani somriat paria generation zirla hroi tu ku jimia man ani kumsang khazakua somriat pariat generation zirla hroi tu ku jimia chu nimin zanlam khan Military Council sipaiten a chenna in northern da kongvengan mana anu puima ni la tengi chuan a social page cha tar langa anu puima ni la tengi chuan ku jimia nunna chu der thong hle ma se man ani hnuwa thil lo thleng tur engpo chu mo phurna lak angai thu aziak tela anu pui chuan zanlama tangin kan in bepop thei to lawa kan ngai ven chuan man ani thu kan thezuya not da kong lama man ani thu kan thele a ma se man ani chan chu kan thelo khoi hmuna nge an kalpuyan da po kan thelo ti in BBC a hril ani ku jimi hi sipaiten thunei nan lak nuwa sipai thunei na dodal tu pol zinga hroi tu ni in section zanga panga bi manga man theina arrest warrant chuat tok le zon me kani khovela mi pamel thaber za thlan chuatur zinga paintakhuna atelve diklo takaman tok film star le model paintakhuna chu TC Kenlar Entertainment pon chua kumsang ni le somni pakata khovela mi pamel thaber za thlan chuatur zinga nominee ani thu hriatani khovela za most handsome face list chu TC Kenlar le The Independent Critics 10 kumsang khazakua somkua tangkhan alo thlang chhotoa tun hnai an list tar chuate chu khovel mupui tam takin ngai ven takin an thlir thina TC Kenlar chuan khovela mi pa le meichia mel thaberte list chu kumtina puangzar thina kumsang ni le somni pakhata tanga mel thalis Instagram laman puanzar tur nominee zinga paintakhuna po atel ve thu hriatani kumsang ni le somni po khan he 100 most handsome and beautiful face 2020 lisa paintakhuna tel thu TC Kenlar Entertainment chuan alupuang to boka ma se film star le model paintakhuna chu February ni khata sipaiten thunei nan la katangin dikna lama dinga konga zo wangin section zanga panga e manga thu boy siam sakamanin zela tan tirani to a
tun haya tang tam tak chua an ni po in ani chu tel velawa tuna hian kothalo le dam lovin tan ina drip bur lian khai ngaya thu po sia tani Singapore ramin Myanmar ramatanga khwalzin lu phaldon Myanmar, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan le Sri Lanka ramatana khwalzin lu te Singapore ramin akhuwa khir nuwa tun hnai khan aram lu phalna pek thu sia tani tun hnai khan Myanmar, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan le Sri Lanka ramani som pali om le zinvei wak te chu Singapore rama October ni somni paruka tanga ramchung lu phalna emo chol phalna pek anni tur thu Singapore thunei tulamin an puanga mase zinvei wak te chu Singapore ramchunga ramrikan te ta na ruwa manna siam ang chili anzom ngai dona chuta chuan ramchunga run lu te chu hun enga machen quarantine lu angai ba ka PCR test voi khat an nei ngai don ani chutiang bokin Thailand chuan November ni khata tangin ram sang sang somli paruka tanga jinvei wak te chu anrama quarantine ngai lawalu phalna pek tur thu Thai foreign minister chuan tun nai khana puanga chung Thailand ramchunga lu chhuwa phalna pek ram te chu America, Japan, China, Britain, Australia, Singapore, Malaysia, Brunei le Cambodia ram ten ni rualin Thailand ram ri Myanmar chu tel ve lawani aom zia chu Myanmar khwale tuiten Thailand rama anjin don ani chuan COVID-19 vaccine lak hnuwa po hotel akar khachung quarantine an om alangai don tho ti na ni Thailand ram chuan ramchunga covid c in kaidarna atlak niam deuh ta ka wangin tourism lama malak chhole nan Bangkok le Phuket Beach telin state som pasaria October ni somthum pakhata tangin zanlam chu khapna curfew po hli ani don thu ria tani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak te chu nia ngai thadu te in zawai chunga lom thu kan soye